ole tun truma chuanin heprai mi te hnena lekha thon chungchang le aziak tu chungchang kan ngai thlanga heprai mi te hnena lekha thon chungchang a hianin aziak tu hi tunge tia hianin soida na in anglo thei viau maya chu wangin chu tiang vel chu kan ngai thadon ni heprai mi te hnena lekha thon a hianin aziak tu soilan ani lawa chu ti rualin rin dan tlang lon ti maila tun ma tanga ngai dan lo omsa chuanin pola zia ni tura ngai ni man lai Greek manuscript tamberate all Syriac pesito antile Latin manuscript luya ta chuanin pola lekha thon zinga heprai mi te hnena lekha thon hi da telani thina masela rom ko sana khanin pola zia ani rin hlelna kha a omnin Eusebius khana soini tun laya Bible scholar te chuanin aziak tu hi shiat ani lo tin an ngai maya mithen kha chuanin Priscilla le Aquila zia ni nan soi ve bokani Priscilla le Aquila hi Bible kan hmu dan chuanin nupa an nia kan mizo Bible chuanin Priscilla le Aquila tin an da Aquila hi Ponto rama piang ania Judami ani bokani Greek scholar te chuanin thuthlung thar budang zongjong ain atong kam che amoin uluk zo ka zia ania uluk tak le fim khur taka zia le heprai ho Greek bi chianna Polan ama om chuaka azia ani theilo antini hele khabu hianin kut chuak moi ti a hlo hle a omzia chu hele khabu zia dan kalphung hi literature angjonga han ngai tua poin tong kam man dan vela khanin asang hle ti na ni ome tin hele khabu hi thuthlung tharbu chip chiar tak tia soyani ve bok thin ani scholar chen kha chuanin Jerusalem a cheng Juda Christian te zia ni nan ring ve bok ani athil tumpoi mo tak mai chu ti du da na an ma chon na konga chel tura fui na kha ania heti hun lai hianin ring tu then khaten Krista chu Mesia ni ti an rina wanga ti du da na an to lo na turin Judai zimalet lea Juda te dan kalphung lam hoile chu an ril ruka hele khathon hianin athu pui ber chu Krista mimal nun le pathian le mishing inkara palai na atho na chungchang ani berani hebrai le khathon hianin thuthlung hlui thuziak kum zabi pakhat na hun lai vela rabbinical Judaismin a shilfiana enga shilfiana te aron manga thuthlung thar le temple pani na chungchang zir chiang tu Eric Mason chuan hebrai le khathona Krista pui thiam na le kumran scrolla Mesia pui thiam na chungchang le Melchizedek ka chungchang te hi a in mil hle ani atia hebrai le khathon lodong tu ti maila angai thatu te hi shiat thei dan a oma atira chiar tu le ngai thatu tura aziak tu in adu te hian thuthlung hlui bu Greek tonga le lin kan ti fo mai sep chua jin hi an hre chiang hle don ni na langa chu chu aziak tu in ahman da na tangin a shiat theini bungsom pathuma sual na chi sang sang atar lan te tang hianin khopui pakhata cheng an ni nge arin oma voi kha chu ti du da na te po an lo tuar ve to nge ani ti bungsom changsom thum pani tanga thum lia alanga ma sela chu ti takana sa chu ani lo ani mela thisen em chuak khopa ti du da na ani lo ani yang ti rin theina turin bungsom pani changli akanin aron soilang leni tin chumi ti du da na le mu sitna diriam na kan ti ang chewang chuanin then khat chuan in khom te kha an lo du to lo ani mela chu tiang chu bungsom changsom ni panga tang hian a hriat theini bungsom changsom thum pani atanga thum kwa atang hian then khat chu Krista rin na patsanin an lo hnung tol ni te khan alo lang bokani bungsom pathum changsom ni palia hianin aziak tu chuan Italy atanga local ten achiar tu te chu chibai an bu kani ti soya scholar then kha chuanin hele khathon chiar tu emo ngai thla tu te chu Roma khosa an ni mai thei ti ngai dan siamnan an hmangve bokani hele khathon dong tu te hi Juda Christian te ni tura ngai an nia masela tun hnaya scholar then kha chuan he ngai ruat na hi rin hlel chang an nei thina ni engpo ni sela hebrai le khathon hian Judami ni lo iswa zui tu te tan pathian thu tiama chanvo an nei ve theina turin Judaisma an in le kher angai lo ti anem heta nima sela thu tiam ma sa jok khachu a hlui to ani ti atar lang telani hebrai le khathon hi pola le khathon tela khom ani hnulok edi somkwa panga vela mi ni in an soya ma se hai hi chiang taka soingam ero ani lo thungani then khatero chuanin Jerusalem ti chiat le Jewish war lo chuwa ma ni tura anda ma sela Jerusalema ko san shroi tu
Zakopa isua zirtir le a unaw pa ni bok kami thi nu ni tura khan an ngaya chutiang ani chuanin Zakopa kha edi somruk pahnih vela lunga den hlum nia ngai ania Jerusalem ti chiat hi edi somsari vel ani boka Jewish war masa jok hi edi somruk pasaria achuak boka Jewish war male Zakopa thi nu ani chuan edi somruk pahnih le edi somruk pasari inkar ti nania bungsom pathum chang som pakwa le somni pathum atanga alandanin tir ko hi tan ina a om to lova Timothy po atang to lo ti chu kan hmuwa chuwangin an soidan chuanin edi somruk pathum kumchan ve hnulam emo edi somruk pali kumtirlam emo nitura antani bungsom pathum chang somni pali atanga alandan hianin hele khathon hi Italy ram Rom khopuya zia niarin ani bokani hele khathon zia ani chan hi Jerusalema Juda Christian te din munatang hian ani mai thaya Juda ten an ti du da naka akal zelawangin Jerusalema Christian kaushan kha tlumai thei din muna adinga din mun der thonga ading ti nani heng Juda te hianin Zakopa Christian kaushan shoi tu chu an ti hluma heti la hianin Jerusalema Christian te chu retheina nasatak ma chonin an omve boka Jewish war lo chu ma loka nam movement lo om khan Christian te din mun chu ati der thong le zualani he Jewish war chungchang hi chu sikhari tia khan kan soito kha ti chuan he Christian te din mun der thong tak hian Hebrai le khathon hi apian tir ni na lang theini he le khathon ziak tu ngei po hianin athu zia tum chu mirin om te thlamuan na le fuina ani ti atar langa le khathona kan muangin aziak tu hianin alo chiar tu Christian te chu rin om taka om turin fuya duwa tin tluk san na hlo om zia shil shiat kha adu hle ani ti alang thei bokani hele khathona apoimo ber chu athukena pathian thu zirtir na hi ania chuta chuanin Iso Krista ni na dik takte van biak buka puithiam lalber ani na le ama thi sen ngeya kan sual thoi ani dante chu thaler biak buka Israel ten an local pui reng thin kha atak khlim thla ani dante tuna hian kan tan wana khianin van biak buka puithiam lalber angin soipui na athok me kani ti chu a soizinga apoimo ber ani thu atar langani chu bungria ta khan aron tar langa he Hebrai le khathon chungchanga hian aziak tu hi le khathona tarlan ani lo awangin Christian traditiona kan lo pomdan tambera chuanin pola khani tura kan da thewina ren oma chuti rualin Bible scholar zinga po ngai dan arwal chuang lova soito angin tunlai scholar te chuanin aziak tu hi hriat ani lo antimaya chumi rual chuanin then khat chuanin Priscilla le Aquila te nu pa khani nan ringani Priscilla le Aquila te chungchang chu Bible kan hmu dan chuan nu pa ania Aquila hi Judami ania Ponto ramapiang ania anu pui hi khoya piang nge ti asoi velem lova chuti rual chuanin Aquila nu pui ani ti chu kan hmuthung ani an soidan chuanin Priscilla hi Paul atenena thok ho thin an nia zirtir tu ani ome tin ko shandin tu te zingami ti in an soiboka Hebrai le khathon ziak tu hi ani mai thei an ti ni Rome Corinth le Ephesia Priscilla rongbol na zirchian na chuan mai che pakhat tarlan ania a theina le adin munte thlirin Hebrai le khathon ziak tu hi ani thei mai angem ti zo na hi alo omtani archaeological research atanga alandan chuan kaushan masalama khan mi pakhat Priscilla ti mingpu chu din mun ro pui tak achel ni in tarlan ania a ming hi Roman monument sang ate biak inate manlai rom mi te thlan mual kan ti don nge an in voina mun cemeterium Priscilla I antia te chuan achuanga Roma kaushan masaber te zinga mi pakhat chu Titulas of Saint Priscilla tia hriatani tin chu baka mai che pakhat Priscilla ti mingpu chu Austria weya hal hlumani thu an soya anua an phum na mun chu mu chuakin Church of Saint Prisca ti anitani hemi chungchang hi kumzabi somna khan compile ni in Act of Saint Prisca tia hriat alo nitani heng thil te hianin mi pakhat Priscilla ti chuan kaushan masalama khanin sul hnu alo nei hle ani ti atar langani Bible kan hmu Priscilla hi Romi Zentel ni alo piang ani arin oma anua Judami pasala aneita ani arin omani Lucas soidana tang hianin Rom khua a Judami zong kha Claudia sa lalai khanin chuak turin thua peya chuwangin Aquila po Judami ani angin achua ve atula
pasala chuwa chuan a zui ve nga ya chu wanga Priscilla khan zui ve ni in angai thaya ti chuan Corin khua khan an vakal ta ni in Luka hian tirko te bung som pariat chang nia khan atar langani edi somli pakua le somnga vel bora khan Romlal Claudia sa tupek mangin Rom khopuya juda te chu no chua an nia chu Krista zirtirna awanga in hnialna na satak lo omwang po ani mai thaya he thila hianin Priscilla le Aquila te hi an enroll ve nge yem ti fin fiana chu a om lawa ma se Rom chu an chua san nge yani ti achianga edi somnga pakhat khan Corin khua chu an lo thlengani Priscilla le Aquila ti ang bokin tirko pola po khanin a hmalokin Corin khua chu alo thleng vea alan dana chuanin na tho tur amamo ni na langani Bible kan hmu angin Priscilla le Aquila te avatlo chan hi Christian an ni wanglam ni in Bible hian a soilawa Priscilla le Aquila te hi puan in siam thiam tak an ni awanga tirko pola hian mutura vakal ni na soizo kani scholar te soidan chuanin heti lai hianin Priscilla le Aquila te hi Christian an nia Juda Christian ni velo le Juda Christian te chu an om ho arin om lo ni nan soya anu thlasom pariat chung te meu mai chung kan Paula le Priscilla le Aquila te khanin puan in siam dan te pathian thu Krista an rin dan te an in ser ton hlom thina ni tin Timothea te nen po hianin Corin khua chau ni lo hian FSC khua le Roma te po khanin chanchin tha thril hovin ko san din turin ruam manna an lo nei ho thin te po ani mai theini edi somnga pahni thal lai vel khanin Paula le Priscilla le Aquila te chu FSC lampanin longin an kal le ta ta chuanin Priscilla chu zirtir tu thiam tak angin hriat theina a omani FSC an thlen hnu rei vak lova Priscilla le Aquila te chuan mi fing tak mai le thu soi thiam tak mai Apollo chu an va hmuwa Apollo hianin Johanna Baptisma chungchang chu hlotling takin alo hril to thina ma se tlan na chungchang a hriat thiam dan chu alafam kim lo hle thunga Luka hian Priscilla zirtir na chungchang hi a soi fia lo hle a Apollo khan kai hruai amamo hle ani ti chau a soi thunga ni Priscilla kai hruai na hnuaya Apollo thu cha ken chu alo fam kim ta ni ko san masalama khanin hnu ma alo nei to ani ti hriat ani ange in Priscilla hian kai hruai tu tha ani zia hi ama nge hian anem ngedani Lukan hriat fia har sataka asoi ko san masalama zirtir tu hriat lo tak mai che pakhatin a kai hruai thu hi hriat a poimo hle a Apollo khanin Priscilla kai hruai na chu rin hlel na nei ho lovin apomani ti chu ngai tha tur ani lova Luka emo Paula emo point Priscilla chu mi pakhat a kai hruai awangin an soi sel chuang lovani Polan mai cherong bol na chungchang a soi hi Priscilla hian bo chiani ta se chuanin Paula emo Luka emo hianin mi pa a zirtir awangin an soi sel nge na rin oma tirko te bunga chang khata tanga som pakhat kan en chuanin Paula emo Luka emo kan ko san zinga nung chang thalo chu an zil hre lawani ti kan hmuwa Paula emo Luka emo hianin Priscilla chu zila hnekin Priscilla chu pathian lam kong dik zok ko mu tu ni in an soi zo kani ti tirko te bung som pariat chang som ni paruka khan kan hmuni Claudia sa thi hnuwa Priscilla le Aquila te chu Roma an let le a FSC an zin le ma hian engchen nge Roma an om ti hriat chian ani lova FSC an zin hi pem turemo in beng bel tur ni lovin an vazin satlia ani hmel ani ti Timothea thon ni bung li chang som pakwa khan kan hmuni Priscilla le Aquila te hi an ko san lo din to khan foi thar le vathlamuan turin an vakir le po ani mai thaya engpo ni se ko san masalama khan hemi te nu pa hi an langsar hle ani ti Paula tongkam rom bung ruk chang thum atang hian a hriat theini ti chuanin chu tiang tak chuan Paula le Priscilla le Aquila te chu an lo thok ho na sa thina ni chu tiang ani wang chuanin heprai le khathon ziak tu hi Priscilla po ni se thil maklu tuk ani lo theya Paula thu ziak kalphung nen alo in angani po in thok ho na sa an ni awangin an thu che dan kalphung le tongkam man dan thleng po in alo in an pha po ani theini chuti rol chuan engwai nge heprai le khathon ziak tu hian ama hriat theina tur a hnut chia lo kan ti don nge aziak tu atar lan lo ti le khoya cheng te chiara tan nge emo tu hne na thon tur nge ti po a soi lo ti hi thilmak tak chu atling ve phot maya hetiang document poimo lutuka hian aziak tu hian aming hnu ma a hnut chia me alo mai hi thil dang lam takani hele khabu ziak tu chungchanga thuruk om hi scholar te chuan an ngai ven hle a ko san pa te hun lai atang dei to khan hemi chungchang hi an lo boipui to thina ni
Tertullian ka chuanin Barnabas a ziak ni in a soya ma se Clement chuanin Paul a ziak ni nge in a chal thung Martin Luther ero chuanin Apollo ziak ani a ring ve bokani scholar te zinga Paul a ziak anga ngai tu an tam lo hle a chan chu le khathona hianin Paul a thu ziak masale adang angchi mu tur a om meulawa a om zia chu Paul a le khathon dangami thu ziak tel le angchi internat Corin khuami te hna a thon angchi han soinon ve le angchi kha awang riawa chubaka Polan mi te a fui dan angchi kha a om meulo antini chubaka hebrai bung ni chang thuma tanga chang lia chuan he chan dam na hi a shetu chuan min ti nge sak ti thu awang hian Pola ziak ani an ring lo boka he thu hi Polan asoi arin om lowa a chan chu a chiar tu te chu thupuan bik tak Damaska daya engin a chun thluk kha khami awang khan Paul a chuan direct takin chanchin tha chu adong ani ti a hriat non tir ngei don si awangin Paul a thu soi ani an ring theilo ni FF Bruce chuan heprai le khathon hi Apollosia ani mai thei atia ma se zo na om thei ni ta chu Apollosia ani ta se le khathona a hming atar lan lo chan ni thei chuan lam tur enge anayang ti chu nia fin fe na chu ama Apollo a in ngata le khathona a hming azia lo wang chau ni lovin hebrai bung ni changthum hi apian thardan nen a in an lo melani ti chuanin Priscilla zia niarin theina om chu bungsom pakhata hianin rin na fakhlo mi sang sang atar lan zinga mai cha pathum aron soya commentator pakhat chuanin hebrai bungsom pakhata mai cheni na chu ataka chuan azau zok ti amwa chu a chiar tu ten mithiang hlim te hming chu an hming mai ni lovin an thin lung thiang hlim na a in thlaka mi huai sen te chu an hming ringot ni lovin an thil ti te chau chu hriat reng an ni to zok thin ti an hre thei ni in a soi ni tin hebrai bungsom pakhata rin na fakhlo te wa vai na le hri om na te fia na an tor dan te le Priscilla hianin Roma tanga hno chua ania Corin le Ephesia aton hriat te hi khai khin thei ani ngem hebrai bungsom pakhata hian rin na fakhlo mi tam tak Sarite Abraham te Josepha te Mosia te le Israel fa te thalera an wa vai dan chungchang te aron soya ama mi malton sia ta tangin Priscilla hian ramdanga no chua ani ilaya rin na nget tak nei atul zia asiat pha po ani theya chu Priscilla zia niangai tu te thirna tang chuanin thil ni thei tak po ani ve bokani tin hebrai le khathon hi judami ni lo mi pa ni lo ziak niangai theina dang om le chu Jerusalem temple chungchang hi asoi lang mi alawa thaler biak buk chungchang chauka asoyani aziak tu hi Jerusalem a hian alakal chi alo mai thei antia thil pakhat ni thei chu he ngai dan hi achiar tu lo thlir dan tura tanga ngai to inania le khathona hian juda te sa kho biak dan chip chiar atar lang lova chu chuan chiang taka she tu ni lo akok theya juda mi ni lo mi pa ni lo ziak ni in angai thei zok ma ni in an soi ve bokani theologian fing tak mai pakhat Dr. Harnack chuan hebrai ziak tu in kan ti ahman fauda na tang hian aziak tu hi mi pakhat aya tam an ni thei ti a hriat thei atia tin kan keini kei ti te wang hianin Priscilla le Aquila te nu pa kha an ni thei ni in a ring ve bokani tin bung ni chang thuma chumi chan dam na chu atira lalpa manga soi ani to a ashetu te chuan min ti nge saka ti hi Priscilla le Aquila te rin na chu Polan anem nge chungchang nen soirem thei ni in an ngai bokani hebrai le khathon hi Pola tho pui nai tak zia po ani theya anjinga then khat chu rombung som paruka aron soilang he ngea heng aron soilan somni pakwa te zinga som hi chu maichia an nia thuthung thar budanga ero chuan Priscilla chau hi maichia soithunga chubaka Priscilla chu arong bol pui nia hriatania heta arong bol pui ti asoina hi Synagogues emo fel worker ti ania chu Paul hian shuai tu te soina tan amang thinani Priscilla hi Paul tho pui zinga chuan ate ber ti maila ahniam beremo din mun sang changlo ang chi kha ani chuang lova zentel ko ran zong in achunga lom thu an soi ang bokin Priscilla le Aquila te hne na hian Paul khan an in tension hnuwa khan chi bai buk na athon ani ti chu Corin thon khat bung som paruk chang som pakwa le rom bung som paruk chang thuma tanga changa akhan kan mu bokani tin hebrai le khathon ziak tu hi Timothy nen hianin in po na thuk tak an nei ani ti hebrai bung som pathum chang som ni pathuma tang hian a lang theya Priscilla le Aquila te hi Paul le Timothy anen khan
Corinth khua khan rong an bol hawa tin Priscilla le Aquila te hi Efesi khua Timothy te nen an thok ho bokani Priscilla le Aquila te hi Paul te ho zinga mi poimo tak an ni ti chu phat rol ani lawa rong bol na konga khan Timothy te nen po an thok ho bokani Paul le Luka hian Priscilla le Aquila te chungchang Bible an soi paruk zinga mun lia chuan Priscilla chu an da ma sa ve ve a hei hian engemaw tak omzia anei nge in an ringa Priscilla lan sarna hi ngai tha ngot chi ani lawa hei hi Paulan atho pui aza derna ti chiang tu poimo takani theini Chrysostom chuan Priscilla chu a Christian nung changro pui taka wangin Bible chang paruk zinga palia chuan Aquila ma a da ni inanga ya heti hian a ziak nge nge Aquila ro puyale Priscilla ti nilavin Priscilla le Aquila ti ani zok ti in hei hi achan omlovin asoi ngotin rin omlova Priscilla hi apasal ain pathian tana a in pek na asan zok wangpo ni mai thei thu soi thiam le pathian le khathua miro puitak Johanna baptisma chausia Apollo kha akai shwayania lalpa kong chu azirtira ti chuana kai shwaina hnuaya khan Apollo khan alo shefia tani Bible scholar te chuanin Hebrai le khathon hi zirna lama po mithiam tak zirtir tu thiam tak ahun laya philosophy chungchanga inhnial na ang chi po she chiang takin azia ni nan ngaya chutiang thiam na nei ni thei tur om ang fin fi na ni om takin Luka hianin Priscilla thiam na chu Apollo ang mifing tak le thu soi thiam tak po kai shwai thei tu ani zia alo soi ve boxi ni chu baka Priscilla chu rom ho mun puilian tak tak pathuma rong bol to in mitam taksim na thlen tu le kaushan din tu anga rong alo bol to wangin khati hun laya sa khuana lama mi te bum thiam tak tak ten Christian an bum thluk ang chi te Krista ne na shwai kir le tura mi thiam tak nin angai thei bokani heng kaushana hianin shwai tu te le foya ti chak thar le tu anga lo om photo Priscilla hianin chung kaushan te chu an him na tur le an mason na turin mo phurna ne ya heng kaushan shwai tu te kai shwai na le foi thar na tura an ta na le khathon aya heng kaushan ta na lok na tur hi engkong thazok nge om thei chuang ang ni ti ngai dan om thei ni ti chuan in Hebrai le khathon ziak tu ni thei zinga chuan Priscilla chu alangsar Paul alani tareng ani he mai chia Priscilla hi Romi Christian ni ngai ni in Paul ate tho puile Timothy ate nen puwa rong bol na lo nei ho thin an nia ama wangin zentel tam tak chuan Krista an ringa kaushan din tu zinga mi ani boka mi thiam takle midang kai shwai tu thiam takani ti Apollo akai shwai da na tangin asia thei bokani tin chuti rwal chuan Hebrai le khathon ziak tu ni thei dang an soi chu toite te in hantar lang le bok taila Christian na hianin Alexandria hi atheng ma hlea Krista chanchin tha chu Jerusalem tlang au pui alonia anwa Stephen chu lungaden hlum ni in Christian te ti du da na alo thlenga ti chuan Christian na chu alo dar ta ni ti chu tir ko te bung ria ta tang khana mu theini kum zabi somni na scholar pakhat Mason chuan Stephen ril ru ang pu Christian te chuan Christian na thu cha chu Alexandria an pulut ni nangaya tir ko te bung saria Stephen thu soi kalmang ang chi hi Hebrai le khathona po mu tur omani Hebrai bu hi thu soi dan kalmang nal takazia ania thu thiam takzia ani ti alanga tin sepchua jinkha amang ngei bokin alanga hengte wang hian Hebrai le khathon hi Alexandria lam kut chuak ni nan ngaya chu wangin hengte wang hianin tirko te bung som paria chang som ni pali atanga ngai to hian Alexandria lam mi Apollo zia ngai khania ring an om bokani Apollo chungchang Bible atanga kan mu dan chu hetiang hi nia tirko te bung som paria chang som ni pali akhan Alexandria ko apiang ani thule pathian thu po shatak mifing takani thule FSC khuwa ahan kal thu kan hua changsom ni paria thleng kan share zom chuan Paul tho pui Priscilla le Aquila ten an zirtir ni ti kan mulea Corinth thon khat bung som paruk changsom pani kan en chuan Paul hian amimal tak poina shia hoi sen na nei tur point a fui ni na ngai thaya le khathiam sang tak ni in Alexandria khan Hebrai mi te en kol skula po alut thin ni na shiata Juda Christian te ang thau khan thuthlung hlui lampo a shebel viau ni na langa chu anma ni Greek version sepchua jin mang khan ania chu Hebrai le khathona po hianin aron mang ni na ngai thei ve bokani tin ama hi Christian thurin hum him tu ania van tlang ma Juda te nen in hialin Isua chu Mesia ani zia thuthlung hlui atangin ashil fia ti tirko te bung som paria changsom ni paria ta khan kan mu bokani
ato pa chuan tirko pol le petere ang boka hu hang nei lian alo ni ta ni ti chu tirko polan korin khuami te hne na ale khathon pakhat na tangin a mu thei bok ani Kautran masa te history tangin Clement le origin te tan po khan Apollo ming hi chu ami khwal lo hle ni na langa origin hian Hebrai le khathon hi pola zia ni na ring che alo bok ani hengte wang hianin Alexandria mi Apollo hi Hebrai le khathon ziak tu ani thei nia ngai na a om bok ani tin adang le chuanin Kautran chanchin ziak tu lar tak mai Eusebius khan Clement an Rom atanga korin khuami te hne na le khathon a zia chuan Hebrai le khathon atanga lak chua tam tak a ziak tel ni na soya chu wangin tam tak chuan Clement hi a let ling tu emo a ziak tu emo ni in an ring ti a soi bok ani scholar ten an zir chiana tangin Hebrai le khathon hi Semitic tong atanga Greek tonga le lin ani theilo ni in an ngaya tunlaya le lin kan hriat thiam dan ang chi po hi lo ni ta sela tong mang thiam le thu soi dan mang nal le tong kau che moi tak tak kan ti mai rhetorical features ang chi kha Greek tonga zia emo Greek tonga phua ani chawin a om thei ni nan soi ni chu wangin Hebrai le khathon lo om to sa siam rem na konga hianin Clement emo Luka emo po hi lo in rol ta sela pola thuziak manga zia theina turin zalen na an neya chu wangin tunlaya shilfiana ang nilavin letling tu nilavin ziak tu ni na an nei thei do na ni ti in an soi ni adang le chon Kautran pa te zinga mi ter tulena khan Polan zentel te hne na arong bol na masabera azin pui Barnaba khan Hebrai le khathon aziak ni na soi ve poka Hebrai le khathon le Barnaba in zom na om thei chan nia lang chu tirko te bungli chang som thum paruka thlamuan na fa ti ani wang hi ni thein an soya heta thlamuan na ti hi fui na ti na ponia chu Hebrai bung som pathum chang som ni pahnia khanin le khathon chu fui na thu ani thu a soi wang kha ani thei ni nan ngai ni tin tirko te bung som pali chang som palia Barnaba chu tirko tia soi ni boka tirko te bungli chang som thum paruka khan Barnaba chu levia chi alo ni kher bok nen Hebrai buwa thu pui poi mo ber pui thiam na chungchang a soi nen po hianin a in mil hle ni nan soi ni tun hnai lo kha theory pakhata chuanin Hebrai bu hi abung top lama Polan Timothy ming ada bel chungchang ti lo chu Timothy ziak ni nan ngai ve boka Timothy hi Pola thian nai tak ni ma sela Asia Minor khotti takte Lystra an ti atanga lo kalania he mun atang hi chuan Hebrai le khathona tong kau che nal tak tak ang chi hi zirna adong don lawani an ti ni chuba ka Timothy hi Alexandria nen hian soizom ahar sadewa ma se Alexandria lam chuak ni chu Hebrai le khathon ziak tu ni nan atang kai chuang lo mai thei boka chuti rualin Hebrai le khathona Timothy chungchang kan muai chuan Apollo chungchang kan mu te hi a in rem zok pokani soito angin hetiang hian aziak tu chungchanga ngai dan sang om ma se Christian traditiona an lo rin dan tam bera chuan Hebrai le khathon hi Pola zia nia ngai ania chuti rual chuanin Pola le khathon dangte ang lo takin le thuthung thar bua le khathon dangte ang lo takin Hebrai le khathon hi chuanin aziak tu soilang tel lovin bul atana tin a om na mun mingemo ama hriat theina turemo po atar lang chuang lo ni ama kan hriat theina hnai ber chu Hebrai bung som pathum chang som ni pathuma khan kan u nau pa Timothy po chua ani to ti na soya heta Timothy hi tirko te bung som paru ka tanga bung som nia kan mu Timothy le Pola le khathona asoi Timothy hi nitura ngaila chuti angani chuanin Hebrai ziak tu hi Pola mi te kan ti don nge Pauline circle tia an soi mai Pola te ho huam chunga mi ningei turin angai theya zo na ni ta chu Pola nge hi nge atho puite zo ni ta ang ti chu ni ta ni Christian te le kabunem nge chungchanga Hebrai le khathon an pom tak dan ngai tua chuan Pola kut chuak anga ngai na chu han ngai tha ngot chi ani lawa record lo om to sa hi zau lem lo hle a ma se Eastern Church lama chuanin Pola zia angin an pom mia thungani ma sela chu ti rual chuanin khothlang lama chuan pom ani dan chuan hun adu rei deuh zoka Augustine le Jerome te hun lai kha chuanin Pola zia angin an pom het to thungani he le khathona Krista ni na sang tak chungchang hi Arianism kalsualna anti dauna atan ahlu hlea Arianism kha chuanin Krista chu chatuana om nilavin thilsiam mai chawani ti anzir tirani kumzabi palina toplama chuan Hebrai le khathon pom chungchang chu daudal na om lovin pom nge aloni ta Pola chu aziak tu anga ngai ani chhun zom ta bokani anu kumsang tam tak chung khan mi ten
Latin trong chawa Bible an chiar phalsak an ni wangin Hebrai ziak tu chungchang po zo na omlovin akal ta zela reformation alo chuata ka khanin zo na thar alo pianga scholar ten source dang atang tile anma ni nge in Greek trong atang tin an hanzira pola thuziak dan kalphung le Hebrai le khathon kalphung dang lamda na tang te in zo na an nei ta ni scholar then ka chuanin pola zia ani pom chungin Hebrai le khathon zia dan adang lam chan chu soifia antuma pola hianin Hebrai trong ina zia kani mai thaya chu chu luka hianin Greek trong ina letling aniang ti in an nga ya ani lo po in pola le tirkau dang te hianin thok havin an ziak po ani mai thayani antiani tin pola le khathon hi ama puitu ziak ti maila polan azia tir ani thaya a zia chu pola khan athu thon du te lo ziak turin tunlaya secretary kan ti ang hi aneyanga chu ziak tu chuanin apa ngai a in alo phua rem nal le anga chu wangin pola le khathon dang te nen adang lampha ani thei an tim bokani Hebrai le khathon ziak tu hianin pola emo midang ang po in a in soi lem lova chuti rualin pola le khathon anga soi danga hi chuanin ama a in soi mai nilavin ama sabera pola hian ama a in soi ngal thinani hemi wang hianin mi then khat chuanin pola hi Hebrai le khathon ziak tu ni sela chuanin le khathon dangte ang bokin a in shia tir nge nge yang anti pha ve bokani Alexandria Kuami Clement chuan pola hi zudate zinga lom a hlo lo awang le za derna po an nei lo awangin Hebrai le khathona hian a ming ada lawa ti chuan fing takin ming da bela wang mai chuan atira anni ho chu atilung ni lo shan lo ni na soyani tin Clement avek hianin Isua chu Hebrai mi te hne na tir ania pola chu zentel te hne na tir kau ani boka wangin pola hian a ming amang lova chu chu in ngai tlom na le lalpa ma a in pha niam na awangani ti na soi bokani nima sela Hebrai le khathon hi achiar tir tum ti maila tu ta na zia nge tia hian zudate tan ani em ti chu achiang chuang lowani bat armana chuan le khathon atanga thlir hian angai thatu tur te hi Gentile Christian zudat sakwa in le tumte an ni mai thei ati ve bokani scholar tam tak chuan in Hebrai bu le pola le khathon dangte dang lamna sang an la chuaka chungzi nga chuan tong kau chele an thu pui ken te po atelani heng dang lamna sang hi tunlai scholar ten an boy pui chau ani lawa kaushan masalama scholar te po khanin an lo she to ani kaushan chanchin ziak tu Eusebia sakhanin origin athu vok thak chu asoya hetiang hian Hebrai bu atong kau che om te hi tir kau ngei po in ama a in pom angin thu soi thiam lo ni na a om lova thumal man dan po hi Greek tong ani zok engpo ni sela le khathon chung thu chu a thalea tir kawin azia dik tak te a in an niam lo hle ani tin heta tir kau ati hi pola ania kan soi to angin origin hi chuanin pola zia ani aring che alawani tir kawin ama a in pom angin ati po khi korin thon hi bungsom phachang rukha aron tran chanta chuta chuanin pola khan tong mang thiam lo ani thu asoi ni he origin te na hi tunlai scholar tam tak chuan an pom pui ani atoi zong in soitaila Hebrai le khathon le pola le khathon dangte hianin thumal man dan in anglo tam tak an nei antini Eusebius avek hian Alexandria ko Clement ngai dan chu heti hian a khai khom boka Hebrai mi te hne na le khathon chu pola kut chuwa kania Hebrai mi te tan Hebrai tonga zia ania anhuwa lukan Greek mi te tan Greek tongin uluk takin alet lingta chuti chuan le linna hian tirkau te thil ti bu nen hian kalmang in ang timaila style in ang le mel mang thumun alo nei ta ni tina soini ti chuanin tong kau che chungchang le zia dan kalmang chungchanga chuan pola hian ama kut nge in le khathon hi aziak me ulo ti le khaziak tu te mangin aziak ti hi pom apoi mo hlea pola hian ama kut nge hian le khathon hi aziak me ulo ti fin fi na thaber chu Thessalonica thon hi bungthum chang som pasaria khan chibai bu na nung chungchang asoya khan kei Polan keima kut nge in chibai ka buk cheu ani hi ti kha ni in an soi boka chu wangin le khaziak tu te azirin tong kau che le zia dan kal phung chu adang lam theiani chibai buk na nung ang chi kha ale khathon dang reng apo ama kuta aziak pik ang chi chu ni in arin theini kan soi tak ang khanin Christian masa te thirna tanga han en po hianin Hebrai le khathon ziak tu chungchanga hian an ngai dan hi athu mun vek chuang lawa Eastern Church lam hianin khothlang lam kaushan ain pola zia ani na an pom masazoka
hemi chungchang ziak masaber tu Christian ziak tu chu Alexandria mi klimena kha ania ani khan Paul ziak ni ngain Hebrai tonga ziak ni in asoya akal phung danglam chana chuan Lukan Greek tonga alelin thu asoilea Chester Beatty Papyrus anti hi Paul le khathon te an von that zinga upaber anga ngayania edi zahni vel borami te nia ngayania Paul le khathon te hi atlang puin alendan in dota rem ania chuta chuanin rom mi te hne na le khathon dot chia da ania Paul zia ni ta se chuan hei hi ani dan tur tak tak po ani don ani Eusebius Khan Paul chu Hebrai bu ziak tu ani aring ve poka masela he ngai dan hi thudik omsa anga handa chi ero chu ani chuang lo ni kan soi to angin Eastern Church lama khan Paul ziak ni in an poma masela an vai chuan an ni bik lo Clemena Zirtir Origin Khan atopa athukeu tluk chu hele khathon ziak tu hi chu pathian chawin ashiani tradition chuan Rome Bishop Clemena ziak nia chalemo tirkau te thil ti bu ziak tu Luka ziak nia chalani ti hi min then pui chu ani tina soyani soi tur tam tak om theinga hele khathon ziak tu hi tunge ti chungchanga ka chuanin ngai thatu ten kan soita ka tangkhanin ngai dan kan siam tura da taila achan chu Bible hianin aziak tu hian ama a in soi silova chuwangin ngai dan sang sang om theya engpo ni sela Christian traditiona nget taka kan lo pom to chu Paul ani ti ka shetel bok taila alo dik lo ani po in Origin soi angin pathian chawin asia ti kha adik viawinarin omani ole khati zong ka ni le phot ro se